ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯃꯦꯅꯥ ꯅꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯁ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯈꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁ ꯄꯥꯎꯃꯩ नागागी इचिलनाउ ट्राइब की प्रेसिडेंट वुमेन्स की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लाकपीरिबा पुनमक थांगाल की लाकपीरिबा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अदुगा माउ की लाकपीरिबा माउ काउंसिल की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सिंह जेलेरोंग की जेमई की लाकपीरिबा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सेनापति डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट यामरुइना यूनाइटेड नागा काउंसिल की प्रेसिडेंट अदुगा मराम यूनियन की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अदुगा वुमेन्स की नागा वुमेन्स की फमनाइबा सिंह सर्च की लीडरशिप अतई एसोसिएशन मैम ट्राइब पुनमक्की आइना सिथाउबो यावरगसो पुनमक्पु आई इकाई खुमनबु चरी अदुगा सर्च लीडर सिंह विलेज चिफ सिंह अदुगा पुननामैगी लीडर सिंह विलेज की अदुगा इनवाइटीज मैम पुनमक अदुगा मीडिया दगी लेंबिरकलेबा मैम अदुगा मीडिया लाइव यंगबिरिबा प्रजा पुनमक आई पुनमक्पु खुरुमजरी कोई स्टेट से लास्ट 19th month यामने कोई अवाबा फिबम अमदा लैरी अदुबु ईश्वर की कृपा दगी कोई तपना तपना फिबम फगतपा हौरए ngasiगी रबियोनी की फेस्टिवल सिदा आइना ngasai ताबदा ख्वाइदगी इम्पोर्टेंस सोइबा मायौरोंदगी लेमिनराबा लेमिनर ममयाम की काइने खिबगी मदुगी नौना उन्नबा पुनबा अदुगी मथकदा को रिकन्सिलिएशन sai ibe malo na lawthokki phuda siyaba aduga individual or groups forgive and forgetness madugi thambiriba thimdu taabda dukki matik ekhoida nungaiba fawe manipur da sumadu mathok tai manipur da nante mafam khudingda koi kanana su landa bangamde mioi bani soibe yawe adubu soi ki ba lan ki ba khudimak to ekoi unaraga wari saraga faminaraga forgive and forget taunarakanda generation gi tungi mirol gi damukta koi satminna batabani aduna maroi na koi senapati district le biriba praja sing na koi gi role yamna sawi leiriba civil society sing NPO gi naga people organization gi adagi senapati district student association gi even UNC United Naga Council headquarters na khoi gi role yam sawe na khoi gi role manipur gi unity aduga manipur gi integrity aduga loinena manipur da mehoron de gi lera ba khoi gi ichilinau sing indigenous population sing bu tek ta kaidana apangal kanna leiminahan bai base aigi marup sing jaina panjakriba UNC gi NPO gi aduga SD sagi nasingba leibiriba group sing paumai gi ama punlaga role yam sawe role sanaba yai matam gi irang tholpa matam da
missionary mayam Prabhu Jesus ki matam dasu thara ga wari sara ga bap tahan ba taisanan ba afaba santi ki lamda purpose dum ishor ki matam da ke koi tawrag lai and hujiksu I am seeking your help my lady ba Senapati district lady ba or Manipur lady ba indigenous peoples Nagasing Liberi ba mayam si ay na koi gi cooperation na koi gi support na koi gi help I seek tawjari so that normalcy and peace can be restored in the state of Manipur. Sigi Manipur ki singi area sing aina ai hanadagi ai journalist hoina mate khara tawjaramba duga sportsman hoina horakpanina ai gi friend circle yam lei sing da Senapati khangde Ukhrul khangde Tamenglong khangde Sandel khangde Chorchanpur khangde anywhere I give friend circle only my friend circle sing mayam dugi mapandagi na ina ngasi ishor gi kripa dagi ina chief minister gi phamsi oirba matung mayam gi blessing dagi oirba matung da aina go to hills hodokibus kari gi aina go to hills hodokibra har kanda matam mama single lady sinau singat tampaki koi government siga tampaka leba government haitare government siga akhoi gi singi lam siga isam samna da badona tauba development gi lam da iso sotha badona tauba people to peoples connect what pa interaction what pa adugma mayam du thengnarak podegi aina nakoi mayam gi blessing dagi aduga ishor na sanbi budagi aina sek siem oi bugai go to hills side na tawrakanda village to village go to hills sida hana roina surround na tawrakanda karai da kari wali kari sothari maramdi development manadana aduga mutual respect lainadana ikoi unity porpunga moi that was my target my mission development da manadraba aduga akhoi masen amaga mutual respect lainadraba adu eragadi akhoi peace porpunga moi aduga punna Manipur chakhotpa Manipur mo oibanga moi habisi khanbadagi ai go to hills haurakanda lambi phattaba mayam infrastructure hospital gi leiramiba awat pa school gi leiramiba awat pa college gi leiramiba awat pa health service ta leiramiba awat pa mayam sai last 7 years ta I give best level I give with my ministerial colleagues and MLAs I honor ga landscape change ma tong bo honor pune yeah almost 70-80% my pai singilam Buji ayamba koi senapati mattada mayamna dum urungbani changes hana gi leiramba hospital gi leiramba phibamga bujik leibaga market stadium bujik sagaliba koi gi wrestling gi indigenous games gi stadium Hana only crore taret mukta ki sagen tarom bani who's 14 crore gini international level gi standard youth skill gi sariba pa crore manga gi who's usen national khoi gi football field astroturf loire ani ni who's astroturf 7 side ki amasum amanung da lairabani amana mapanda triple IT loidore Maram college ki koi mateng pangba yamba dikhone kumosane koi mayam tanar kanda pange hujik senapati ki leiriba in and around ima market travel oikre function tokre hujik senapati da special
कहीं कोई हेल्थ की अखोई स्पेशल फैसिलिटी लेबा इवन सिटी स्कैन MRI नसिंग अरूब इम्फाल योगदी यादव नत्रग गुवाहाटी योगदी यादे न लेरंब अदुगी कॉन्सेप्ट थादो का कोई सेनापति ने चांदेल ने तमेंगलोंग ने अदुगा उखरुल ने मफम मरी मंगा कांगपोकपी सियावबो माले मफम मरी मंगा खिनगेदोरे सोसानपुरी दे ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज लेख्रबरिना न समाय तौगना अवार्ड पर जगह सिंह को येंगा कांदा कन्ना सिंगी एरिया से लैंडस्केप चेंज तौनु होनरपन लंबी नरंग नहान की नितिन गडकरी की मैम थेंगबिरंगने 777 करोड़ कोई संसद कइनोदगिना उखरुलदगिना टेक्नोपोल ताबा अदगी माराम पेरेन रोड हुजी ऑलमोस्ट लोइगदोरे सुमाय तक लंबी थोंगी मरम सिदा अदो हुजी आई डीसी के वारी साबदा सम PMJSY की लंबी खरा 21 22 अदवाइदा सेंबर लोइरगा काय है मधुगिदो आइना आई इट इज माय अर्नेस्ट अपील अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू दी सिविल सोसाइटी मधु सल्लगा यंगबिरगा कयागी कोर्सनो कमाई तबोनो क्वालिटी दु कमाई तबोनो कंट्रैक्टर दु कनानो तोरकाना इंगोन फॉर्मल एप्लीकेशन को मम्मा और DC थ्रू DC तौबिरगदी मधु याम नुंगाइनी मरमदि क्वालिटी कंट्रोल तौदबे यारोय आई हुजिक सेनापति की इन एंड अराउंड कोई हुजिक कनो कंक्रीट रोड लाकदोरे कंक्रीट रोड सेनापति की इन एंड अराउंड हाईवे मटिक तुने अदुगा कोई DC की चंगिबो खोलिबादा सराउंडिंग दु कंक्रीट रोड ओइरगदी अखोई सही निफु एटलीस्ट 40 years दे कोई रिपेयरिंग तौदबे याय पैसा थाददबे याय रसमाइना उखरुलदा कंक्रीट रोड की अदुगो सेनापति हेडक्वार्टर सिंह मसे अखोई कन्न तौ हुजिक मयाम सेना कनो तमिंगलोंग चपियो हानगी तमिंगलोंग दुगो हुजिकी तमिंगलोंग येंगबियो आई हाइबनते आइना सेम ने आई हाइजन बनते सल्लगी येंगसे लंबी हाना खोंगसांगदगी ना तमिंगलोंग यौनो होनबदा इट टुक्स अराउंड 3 to 4 hours हुजिक जस्ट विदिन 45 1 hours तो योर लंबी फरा बनेना अदुना सिगी गवर्नमेंट खर लौखसरई करीगनो अखोई आई ngसाइबदो जाखटप मानद्रदी अखोई नुसिनबो यारोय अदुगा प्रजा अमगा अखोई से सेल्फ रेस्पेक्ट लेनद्रदी आइने महेलेना आई मंगाइरेना चलगदि अदुना अखोई नुसिनबो पुरपंगमोय अदुना अखोई म्यूचुअल रेस्पेक्ट अदुगा इक्वल डेवलपमेंट मदुदै दई चेंजबने अदुना गो टू हिल्स और मतुंग दा गो टू विलेज हाइदना अमुक हापकांदा विलेज टू विलेज करी वालीगे हेल्थ केयर द करी वाली ड्रिंकिंग वाटर की द करी वाली स्कूल एजुकेशन द करी वाली हाइना तोरकांदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मखादा मागी आयुष्मान भारत कार्ड 5 lakhs लाइंग बगी फ्री द अदुगा चीफ मिनिस्टर की हक्सेल के तेंबांग है ना कोई ना स्टेट गवर्नमेंट ना लॉन्च तब जब अदु तोरकांदा मयाम से लाइंग नबद तिंगम पैसा दो आईगी लिटिल अर्निंग दुदगी चलहंदब गवर्नमेंट पुथोकपीबा अदुगमा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की यामना फजबा पोट मयाम खरा डेवलपमेंट मयाम दो होनबने अदुगो लाइबक थिबदी लास्ट 18-19 months सिदा बाप तानदबदगी आईदी आईना तौरबदी इचम चमना जस्ट अखोगी हानदगी लेराबा अखोगी रिकॉग्नाइज ट्राइब अखोइदा कुंथ्रागा मरी मंगा ले अदु सि मनुंगदा इंडिजिनियस की कुनमरी मंगा अम ले अदुगा नॉन इंडिजिनियस अदुगा ऑल सेटलर खरा अम ले हाइरिबसिंग पुलपना अखोई रिकॉग्नाइज तौरबा ट्राइब मयाम से अखोई पुन्ना अमतोइना नुसिनना लेमिनना बायना होनदना संगाई इथनिक पार्क साजबने संगाई इथनिक पार्क तक इस एंड एवरी ट्राइब की युम सेम कांदा अखोई से जाति पुनमंगना पुल्लगा लेबनी को गायना अखोई अमतने पुननब कन्ना होनजबने ड्रग्स मतमदुदा मयाम खंगे सन मैगजीन अमा थोमबने मधुगी सन मैगजीन दो पानिंगदबनी मतमदुदा SIB मणिपुर
na top ta leigani drug ngawbagi tawre manipur na top ta leigani madugi ikai bado madugi adagi society youth mayam ji mangdarak padagi aina nungai ta dana khoi ai mamangi government ahan bagi 2018 last part to the war on drugs hogdopani not against anybody only akoi gi ngasi gi generation amadi tungi generation youth sikse kanna bai nai hogdok se gi bani war on drugs ado kana nungai ta yaw bora kari no khangde adagi aina illegal migrant khantu ubusu akoi gi indigenous people sing nataba atopa unrecognized village mayam ama growth tor pa ubadagi mati di karino ina aduso satellite mapping ne google's ki mapping ne not manipulated or painted late es masidi kamai tawdagi adu de khoi di indigenous people di masing yam de do khoi di khoi mau masing ke am yam ne population lakh su de ne huji pawba akhoi gi maram ke am yam ge akhoi gi jamai ke am yam me akhoi gi pawmai ke am yam me even yam her ba koi tangkul population ke am yam me madu khal ka na khoi si masing yam jade ko khoi se na khal ka na even mai dei hardly 15-16 lakhs pikna le jab kangbu ne adu na masi se soi ba ta re tor ka na adu su am the formally through constitutional provisions tokjaru bune adu bo kari bhap tana da buno tok ka na thoning le ba thok khar thok re am nungai te ni kaya ma punsi mangai kaya ma leibam leite aduna aina ngasi lakche bse mayam sigi senapati district ki chilnau mayam da ai mating ni bulak pane to restore peace and normalcy in the state angam level na mating pangbio adu galoina na asigi koi mau gi di marketing koi mau bazar am su ada hanga ga thamabane mayam sa da imphal da hujikti mau gi kaithel numit ki dongai ta ge na ngai nei manam di fresh vegetables adi flower ke gi mayam se pur ga lakpani na ba adu su yam prime land ne adai imphal manung da join apun ma market ama tribe khuding ma ki accommodate to ba market ama sana na ba ai kan honori almost sanction la unity mall haidana 140 crore muki masidai da khoi tribe kunsa recognize to tribe kunsa hum doi mari gi loina store laigani aduga mama gi tawba ba masi keno da sagani khoi gi imphal east ki hana 4 irb leramba kai kon gi do sagani anda sumaina noma khoi loina sigi do ngakane but what we need love and respect between each other adu khatana ege de kasurti aduna manaba thakta equal development equal status equal respect thamminna bai bane aduna senapati da huji ahan bani multi story car parking si imphal da sadri huji multi story car parking si aina senapati da sarai si senapati si hek kohima lanthor paga manipur gi ahan ba town hair ga senapati ne and the first impression is the last impression aina senapati je khara phal ga di imphal jo pharang gone na khalan ge na ko aduna senapati sidai adu bu senapati gi laibak thibasna lam leiraktre huji akoina development gi kaino ma tawge haiba matam do lam se leiraktre huji ai women hostel gi sana na bagi 7-8 crore sangba women's working hostel sana na bagi lam je thiba kanda hek hairo raga government gi lam dagi hata log dei tawreba government gi lam dagi sayata torpa aduna government gi lam su government gi oiba infrastructure lakpa su mafam leiraktraba aduna senapati su khara na koi leiriba leader mayam pul kanda expansion si hujiki akoi gi kari triple IT tawriba area do mayang khang triple IT gi leiriba do gi mayang khang ge adom gi area do development gi projection si shift to we abra expand to we abra aduga mathak lom da di karong lom da di lam irei lete adu ongtang madusu
yengakanda new Senapati town si expand tongna mafam plan to biba matam yare maramdi noma gi population hankalai population hankalakui matungina infrastructure hankalai government gi lack of change development gi matungina su infrastructure gi kari gi demand yamna honorable prime minister gi especially north east mana yangaiba magi miyeng north east mana care to biriba nushi biriba se sigi kudong sabja koina lahore kanda north east da achouba change ma porpoi koi ngangani aduna ai wafam khrasi thamaga ai koi gi mau gi praja sing ad marwe na ngasi gi festival si gi tawbiriba robenani gi festival si bu sinbiriba chil now khun ahungi leadership adu ngasi lakbiriba yaubiriba civil society organization gi leadership mayam punamak aduga khun dagi lakbiriba praja sing punamak aina khoi mayam bu amuhanna Christmas ki best wishes bijari aduga manipur da athubada koi mayam gi blessing dagi koi mayam hona minar kanda santi por po orosunu haibo wafam khrasi thamaga amuhanna ai maroina maugi praja sing sigi festival sulbi praja sing da efa paujal pizar ga ilosin jage thank you jai hind asai dikhona donation na khara haige do khungi donation oramani nang haibo do ko anyway mayam gini ai su khara ai gi site gi ai lupa koi kalagi bani dagi ai lupa lak ani khatang mayam gi festival ga i mateng pangjeram ko thank you Thagachari Honorable Chief Minister Shri N. Biren Singh asigi thauram asigi Chief Guest oina lengsin biduna tiliba miyam da fazara